Pleasure in welcoming you to the experience called Manifesta. With Manifesta 1, a continuation of the complex process of manifesting curators, technical staff, Manifesta has aimed to be a different sort of arts biennial, to stimulate nationalistic representation. Manifesta 1 has provided the stimulus and the artists took up the challenge. One initiative, the artist group Nestwork, even created itself especially for this occasion. Already, even before the opening of Manifesta 1, it's clear that the energy created by the various artists delovanja in slike in čas iz časa. En simbol, ki se pojavlja pri Prilično pa zato, da bi sodelovali dve popolnoma različne identitete, oziroma identitete, ki so bile ukrepene v drugačni izkušnji. Zato je ključni problem v tem delu. Poskušali smo zastaviti in odgovoriti na nekatera od teh vprašanj. Paradoksalni status osebne svobode posameznika v
Nee, gewoon een bak vol. Ja, dat is niet meer zo. Oké, dank je. We went out there. Past the bars and Oh my goodness. I'm sorry, I don't remember. And where? What? They like to you see? I do travel around quite a lot, but not as much as some people who call themselves living out of their suitcases. I would prefer not to anyway. For me, to travel around is
Alguém para ficar os bolinários e vamos. Ok, vamos lá. A gente nem fala nisso, meu, porque é mais 50 pontos. Não, estava a dizer que pedimos alguém aqui de... Os gajos não se metem nisso, já percebi. Olha, se calhar não devia falar nada. A gente já vem. Ninguém vai. Se roubarem não é mal futuro.